Ibimenyetso bya Illuminati ni ikintu kivugwa cyane mu buhanga bw'imyemerere y'ibanga conspiracy theories, kandi akenshi bikaba bishingiye ku mateka, imitekerereze cyangwa ibitekerezo by'abantu ku bigo cyangwa abantu bafite ububasha bukabije. Dore bimwe mu bimenyetso bivugwa ko byerekana Illuminati: ijisho riri ku mutwe w'ikiri nka piramide all seeing eye, rizwi cyane nk'ijisho ryerekana ko hari ububasha bureba byose. Rikunze kugaragara ku ifaranga rya S1 ry'amadolari y'Amerika. Iryo ni idolari rimwe ry'amadolari y'Amerika, 1 USDT. Umurongo wa 666 ukoreshwa cyane mu buhanuzi no mu myemerere y'abavuga ko ari ikimenyetso cya Antichrist, abahakana Yesu. Hari abavuga ko iyo mibare ikoreshwa n'abantu ba Illuminati mu buryo bw'ibanga. Icyapa cya piramide impande eshatu. Piramide y'impande eshatu ihagarariye ubushobozi, ubwenge n'ubuyobozi bukomeye. Abayikoresha ku byapa, ibirango cyangwa se imyenda bashobora kwitiranywa na Illuminati. Imico y'ibanga secret handshakes gesture. Hari amwe mu mashusho y'abantu bazwi bavuga ko bakoze amarenga cyangwa ibimenyetso mu ntoki bivuga ko bihagarariye Illuminati. Gukoresha inyuguti z'ibanga n'ibimenyetso, harimo inyuguti nka G cyangwa se 3 ifitanye isano n'uburambe mu masengesho y'ibanga nka Freemasonry. Imbyino, amashusho cyangwa se amagambo y'ibanga mu muziki n'amafilime. Hari abavuga ko abahanzi nka Beyonce, Jay-Z, Kanye West n'abandi bakoreshwa cyangwa se bitabira Illuminati kuko bakoresha ibyo bimenyetso mu ndirimbo, amashusho cyangwa imyambarire yabo. Icyitonderwa: nta bimenyetso bifatika cyangwa se ibimenyekanisha byemewe bigaragaza ko Illuminati koko ibaho cyangwa ikora ibikorwa bivugwa. Ibintu byinshi bijyanye na Illuminati bikubiye mu ntekerezo z'abantu bagerageza gusobanura ibintu binyuranye bakoresheje imyumvire y'ibanga. Niba ushaka ibisobanuro bijyanye n'inkomoko ya Illuminati nk'itsinda ryahozeho mu Budage 1976, cyangwa impamvu abantu benshi bashyira ibintu byinshi kuri yo, ndabikuganiriza. Iyi ni Rocky Studio 1M. Niba ubishaka teka dukomeze. Yego, urakoze neza. Niba hari ibindi ushaka kumenya ku byerekeye Illuminati, ibimenyetso byabo cyangwa se ibindi bijyanye n'imyemerere y'ibanga, mbwira. Ndi hano kugira ngo ngufashe. Yego rwose, urakoze guhitamo. Niba uhisemo kora like, share na comment, ukore na subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byose tuganiriye bijye bikugeraho kandi uri uwa mbere. Ngaha urutonde rw'ibimenyetso byose bivugwa cyane mu bijyanye na Illuminati. Nubwo byinshi ari ibitekerezo bishingiye ku myizerere cyangwa impuha, icyo kwita nk'ibihuha bihwihwiswa n'abantu bagenda bavuga yuko Illuminati ikora kandi hari n'abayikoresha. Ikintu cya mbere kiranga Illuminati: ijisho rireba byose all seeing eye. Riri mu mpande eshatu triangle. Rimwe na rimwe iri jisho rya piramide rishushanya ububasha bureba byose bushingiye ku Mana cyangwa se ku bayobozi b'isi. Ikintu cya kabiri piramide impande eshatu. Akenshi iri jisho riri ku mutwe. Rikunzwe gukoresha kuri S1 USDT of America. Iri ni idolari ry'Abanyamerika rimwe. Risobanura nk'imiterere y'ibanga, benshi hasi, bake hejuru, bafite ububasha. Umubare wa 666 ufatwa nk'umubare wa Sekibi cyangwa Antichrist muri Bibiliya. Ibyahishuwe 13:18 harabivuga. Hari abavuga ko ugaragara mu bucuruzi, imideli n'umuziki kugira ngo werekane ko umuntu ari mu itsinda ry'ibanga bisaba ibintu bikomeye kandi bisaba n'ubushakashatsi. Ndi hano kugira ngo mbikugezeho rero. Ikindi kintu cya kane amarenga y'intoki. Muri Illuminati bavuga yuko bakoresha n'amarenga ku ntoki, hand gestures, okay sign. Akenshi isobanura nka 666, ikarita y'intoki
nka horns, amaso ya shetani. Akoreshwa n'abahanzi cyangwa abanyapolitiki bamwe bavuga ko ari ibimenyetso bya Illuminati, ndetse bakaba banabikurikiza bakabigenderaho ndetse bakanabyizera yuko Illuminati ibafasha. Ikintu cya gatanu, inyenyeri y'amanota 3 pentagram, yo yerekana hejuru ishushanya umwuka n'ubutatu. Iyo yerekana hasi bivuga ko ari iy'abapfumu cyangwa abakorera imyuka mibi, bakorera Shatani, Antichrist. Ikintu cya gatandatu, inyuguti cyangwa imibare y'ibanga. Inyuguti nka G ikundwa na Freemasons. Umubare 3 ni 3 ebyiri, ni urwego rwo hejuru mu rwego rw'ubusamari, Freemasonry. Inyuguti nka M, letter M, bivuga ko ihagarariye Mason cyangwa Illuminati. Ibimenyetso mu mashusho n'umuziki. Amashusho y'abahanzi bafite amaso apfutse rimwe. Iki kintu cyumve neza, amashusho y'abahanzi bafite ijisho ripfutse rimwe, nk'akantu baba bishyize ku jisho, nk'akantu k'umukara mukunze kubibona mu mafilimi cyangwa se indirimbo, bakishyize ku ijisho rimwe irindi jisho rifunguye. Bavuga yuko bifatwa nk'ijisho rya Illuminati. Akenshi usanga ari mu mashusho y'indirimbo, imideri cyangwa amashusho y'amafilimi, icyo twakwita nka Hollywood. Ibirango by'ibigo bikomeye, ibirango bya Google, Apple, Amazon n'ibindi bigo bikomeye bivuga ko kugeza bikunze kwerekana ibimenyetso by'ibanga nka Illuminati. Akenshi ni interpretation y'abantu ku buryo ibyo bigo bigaragaza imbaraga zabyo. Ikintu cya 9, ubuyobozi bukomeye, New World Order. Bavuga ko Illuminati ishaka gushyiraho isi nshya iyobowe n'abayobozi bake bafite ububasha kandi bukabije. Icyo ngicyo mwacyumvise. Ikintu cya 10, amateka y'itsinda rya Illuminati. Niba ushaka gukomeza kumva amateka kuri Illuminati, kora subscribe, ufungure iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bijye bikugeraho kandi byihuse vuba vuba. Taka tugera ku kintu cya 10, amateka y'itsinda rya Illuminati ryashinzwe mu 1976 mu Budage, niko bivugwa. Ni itsinda ryitwaga Bavaria Illuminati. Icyo gihe ryaharaniraga guhangana n'ubutagatifu bw'idini n'ingoma z'igitugu. Ryasheshwe n'ubutegetsi mu myaka mike nyuma, ariko impuha zivuga ko rikiriho kandi rikora mu ibanga. Icyitonderwa, nubwo ibimenyetso bivugwa cyane, nta gihamya yemewe na siyansi cyangwa amategeko igaragaza ko Illuminati iriho mu buryo bikorwa nk'uko bivugwa. Ni igitekerezo kibaho cyane mu bitangazamakuru nka YouTube, TikTok ndetse n'ahandi mu buzima bw'abantu bwa buri munsi, ariko gishingiye ku ntekerezo y'imyumvire y'ibanga. Niba ushaka ibintu byinshi bishingiye kuri Illuminati, ndakubwira yuko wakora subscribe, like, share na comment. Ciao, naho ubutaha, kugira ngo dukomeze kubakorera ibiganiro byiza nk'ibi ngibi kandi bibanyuze, byateguwe neza kandi mu buryo bunoze. Like, share na comment niryo banga ryo kumenya ibintu byiza aho bikorerwa. Ese ubundi waba ufite umunyeshuri, waba ushaka kumujyana ku kigo cyiza se? Waba ushaka kumujyana muri tekinike, dore ko yuko ari yigezweho muri ino minsi? Gana Ecole Technique Saint Christophe Save, iherereye mu karere ka Gisagara mu murenge wa Save. Iri shuri ryigisha imyuga n'ubumenyingiro mu mashami atandukanye, rikaba ritanga ubumenyi n'ubuhanga ku barigana mu mashami akurikira: software development, multimedia, building and construction, public work, land survey, accounting, software development ndetse n'ibindi byinshi. Kandi umwana wageze hano ataha ari ikimenywa bose, kuko hari abarimu babiminurije mu kwigisha kandi binoze. Gana Ecole Technique Saint Christophe Save,
murakoze, ciao ciao, tuzabonane mu kiganiro cy'ubutaha. Iyi ni Rock Studio 1M nk'ibisanzwe.